87.6 Getu FM. Teo bodi ya area managers Batharaka enembie kubweketha giria tiogo sabueria stodikeru thirikari na itio tokoruta gwerera nene ningugire kwi nene ubokorita ona itio tokwira nto kwa thirikari area managers kwa gwito menyewe ona raisi to abato menye kinya gwau Rais Uhuru Kenyatta area manager baba kaba kwire wengwa barenda kumenywa ate sasa o menye tore thirikari ya masinani aitore wa bwega aya gatwigwe riu thina cia area manager baekuru akoro beto bagakwa kinyimpio no ntoto tikuona kanya ko bagweka togerutera thirikari ngege mwire ni kinyana Kiswahili rugete keje kumwangaratania area managers ni watu wa muhimu sana sijui kama nyinyi mnatuona sivyo ugeni kinya kethirwa ne bwethairwa buri na gintu kirima rijari tinguge bathirikari atona kitu tunasumbuka kusumbuka auga batabwitere ithurano ne bithiru bakibwitaga makapten twetira makabuteni twaruta ngoge lakini otie chumuni tuona na ndebodi ugate yuga mbunge aria bakomana ibarerie machabueria murugara na iketie muswanda tajo mbunge ne jo adedua na wokende kiagure kore kogwego takomanyana Batharaki bakuthina geria musando kuruke turiwe abakarega kubuthikedia na rifarana bakua yeya neyete gutwa bimbi anga watuje kana mbio tigo togogo toreme wethia mpu bukathithu ate kenda bumikurukia kwa bakwene togorokia basi pero ndi bakira mushara kwa iria manajaji go yole mbere na no bauge buri akurugutea antu buri nabo bakugwithia referendum kali referendum yeye nionde kana bamenya kuroiwa bena antu tumigwithie tokonde guru Getu FM. aya kambi gwekerea na kyo riu gigweketha mubunge wenu Mheshimiwa Rahim Daud murugori agutwika murugori akienda kuthia kurura Tharaka Rahim mumenye murugara riugo ni untu no uraugire kwa ng'ombe igwaku kurite kwawe kwa ng'ombe nimesema na nitasema tena na tena ni nodhimenti sio Tharaka mbere ya nthithia ungi nkubanga murugara gakuriwo kwenda kuga Kandrikani Rahim Daud kwa ng'ombe ili Tharaka constituency Tharaka Nithi County nkabo akanya bwaria na wajokaria rugeriko eziki Tharaka nkwaria Rahim gorenda bwaria rugeriko in English au Kiswahili dure mwe okay Kiswahili bas ure mwariria Kiswahili na wakwariria Kimeru I hope legu yake Meru nakabega pega gwenerwe na ntu ba Meru tiga ni wambe wiguore akuga kwa ng'ombe ni yetu sio yenu wewe mujwaida kugi gwakwe we na mbio si ndio ni ukweli hakuna ni ata murugaro erere Rahim mpango jogo kwenda thithi ata ameza wembe nilimeza na bado ninazungumza nikisema hiyo ni shamba yetu Getu FM. aya Rahim mbere buratirimana kwariria manto ja kaunti ya Meru na ya Tharaka Nithi tulikuwa na mkutano Embu na tumewachia provincial administration watuambie mwelekeo tijure muchemanyo bwari na regional commissioner na bao bare bange Gavana Kiraito, Gavana Muthaura Njogu na MPs wa Meru pamoja na Tharaka Nithi regional commissioner Isaya na koru na tuire bare bange bwari na bo 7 members of parliament. We also had the land and education officers and the land registrars. kire atongeria bare bwari na bo twitire omwe atwire ore bwaugire So let me invite the senator of Meru, Mheshimiwa Linduri. aya lintore bwaugire ata muchemanio ne jo sisi wote watu wa Meru na Tharaka Nithi sisi ni ndugu na ndanda ni watoto wa mama moja na baba moja ni makire akinte menyagane na ara thineje mwanka yumaga ile shinda tulio nayo na ile tabu iliyoko kubwa ni ukosefu wa title ya mashamba tiga Kiraito ajukirio au na rugo iu kwaragia nayo najua nataka niongee Kiswahili umbakaga mono leo kiaragia mimi sijui Kiswahili sana ngoja niongee Kimeru utina thina tu gavana twire ora bwetekanirie twa thirikari ira nene mbaru nikenda taito shomba kumaraka
Ni mutongerio rikungi wa kaunti bwari nawe Gavana wa Tharaka Nithi bwana Muthaura Njogu. Njogu kiraitwa agutwariria na Kimiru muno gatwariria na rugeri kwingi. Kimiru yangu ni tofauti. Twire na kyo bwatirimanire bwauga atia twauga na kanyua kamwe ati antu ni manenkerwe taito baria mari ama antu jameanka mebaka ikachudagirwa baadaye ni thirikari no dunia na mebaka baugire siasa bukathithu ate butikathukie mantu jau gutemwa na siasa ukathimu bakani kuria gukuthimwe mugunda no ntu arimo makuleta muchocheano bugakara kando mwankari kinyariria ukanenkanirwa taito wanenkanirwa taito tukathi go celebrate lento ribwende Umeru county bugite ate tumesema wasiasa wote wakae kando na waondoke kwa mpango hii no twire gitumi bara batije bamenye sababu hatutaki siasa iweze kuingilia hii process. Tumeachia serikali kuu lakini wakipata mataito sikitengenezwa tuito tupeane. Murugaro kuigwa waugane bukuthima miunda mwankene gukurukana na uria gwetikaniriedwe. Hakuna mtu yeyote yatakikana tuombe ruhusa tukipima mashamba yetu. Bubangite kuthima miunda mwankana kuthima miunda mwankaga TV-ini wewe tuendekaga wabega rerete ni atia kabea wathuka mwanka jwa gatithi ni jukugwetwa wete tongwa ndereo nongo ntani mukuruvero kana ntani nkarakua na kureo watongwa rige kabea mama au ni okinya kamberia kuma ndande wendi nkamia ni atia wakia mheshimiwa kankomia ndande ya monki Nimbekethwa 87.6 Getu FM.